ماشاءالله دکای برپرسی افسر داویل آمده لگلمه ماشاءالله هری داوی کسین کول باکوری کردستان آمده جان خوش دزدانه بتایبت با ویروس کرونا تگوتن 4 کسن که آگاهی زیاده تر درباره بهوری بحثا هجماران شمارا بگل باکوری کردستان این هاتنه کرانتینه کرن تستین جراتین کرن دستیشان کرن آن حالتان چاپ ری ودوچه و ده همان دمه داجی بزانیم بگشتی روش چاوی خلق حدا چند پابنده بارین مایا هاور به که بجم که جبر کو اف رقم اف هجمار با آوایی که فرمیناین را گاندن امتحان دکارن لسر او حساب یکتیا بجیش کارا ترکیه و یکی هین ببن لگوری حساب کورسر تویتر سوسیال مدیا یا یکتیا بجیش کن ترکیه هاتیه را گاندن لآمده حتی نه 5 کسان جان خوش دستان جبر ویروس کرونا و هر وها 105 کس جیل نخوشخانه تن رازاندن نه به شبهه به گمان کو ویروس کرونا بوان راه به نخوشی کرونا کتن 6 جوان ده بشا گران ده تن درمان کرن yani Türkiye Cumhuriyet Başkanı yoğun bakım beş agrandan tane derman kirin o lve deri civan 105 kesan ka çend ji test wan pozitifin hiç ne diyara encam derine ketiye gole le amzanın ku 105 kez nahal nexweşxaneyin amede bi gumana virusa koronaya li nexweşxaneye tene derman kirin beri demek ki jî müdüre bankaya ke taybet li amede li ofisa amede ku müdüre bankaya bu jiyana xweş desta bu 49 salî bu ew kes û ji Mêrdîna Bakurê Kurdistanê bu müdürê wê bankayê hata diyarkirin ku pêra nexweşiya kuahê hebiye ji ber vê yekê dema ku bi koronayê ketiye jiyana xweş dest dane ew banka ew şaxa wê bankayê hê jê di karantînayê de li aliyekê dî li hin bajarên Bakurê Kurdistanê karantîna berdewam dike li Wanê li 7 gund û taxan ku têda şax Çildêran û Elbak heye karantina heye ketinu derketina van gundu taxan bi temamî hatiye rawestandin hatiye qedexe kirin li Mêrdînê li şermexa Mêrdînê û Dêrika Mêrdînê li gund du gundan dîsa karantinayê dest pê kirî ketinu derketina van gundan jî ji aliyê leşkeran ve hatiye qedexe kirin sedem ew e ku kesekî ku ji Stenbolê hatiye tevlî cenazeyekî bûye û biriya wî kesek ku bi nexweşiyê ketiye û testayê pozitif derketiye ev nexweşî li Dêrikê û Şermexê hinekî belav ye ji ber vê yekê ew gund niha di karantînayê dane li Qersê taxekî û 3 gund li Qaxizmanê li Dîgorê û li bajarokeke nava Qersê 3 gund û taxekî di karantînayê dane her wiha li Meletê li Argovanê û li Darendeyê jî dîsa 2 gund di karantînayê de ne li sê wase jî dîsa li hin gunda karantîna berdewam dike yani dikarim bêjim ku heta niha ji 15-16 zêdetir gund hatine karantîne kirin li Dêrsimê jî behsa gundekê tê kirin maşallah ku hatiye karantîne kirin li Dêrsimê jî bibîr bixim li Dêrsimê jî gundê Rişir ku li ser navçe Mazgirta Dêrsimê li wê derê jî berî çend rojan karantînayê dest pê kiribû ew jî dîsa heman çîrok hene ji Stenbolê nas û dostê wan tên serdana malbatê xwe dikin û pişt re ev nexweşî dest pê dike yani tişta ku niha me ji vê yekê fêm kiriye li Bakurê Kurdistanê li Amedê li Mêrdînê li Wanê li ciyên din zû bi zû yani ev nexweşî ji nav xelkê belav nebiye zêdetir ên ku ji Stenbolê hatine serdana malbatê xwe biriya wan ev nexweşî belav biye ji ber vê yekê jî baş maşallah rewşa di nava cade û kolan bigiştî li Bakurê Kurdistanê li Amedê xelek di vê derbarê de heta çend xwe diparêzin ji ber ku hejmar zêde dibe li Tirkiya bigiştî li Bakurê Kurdistanê hûn dibînin ku hejmara kesên canê xwe jî ji dest dane êdî bûne 4 kes heta çend xelek xwe diparêze xelk beşekî jî yani 180 dikarim bêjim ku Amedî li gorî van rênimaya tev digerin ji malê xwe dernakevin lê beşek heye 120 ew li derve ne hinek ji wan
جبر کاروبار خو کو نچارم بچن کاروبار خو دروانه هنگ جوانه جبر خمساریه خو دروانه دما کوم ل توتال لگشتی دنرن کال آمده کی زدتر لکوچه و کولانه زدتر جوانن کسان کو تمنه و ناوره 17 18 و حتی 25 سالی دوی ناوره دانه زدتر اول دروانه خمساری دیکن یعنی نه گهدن مالبات خو نه گهدن شیاریان حکومتی نه گهدن در و دور خو بشه که به ویرانگی های کو دنوا بازار داتم باشه ماشاءالله خاطر دیگه لویه که بجم کو پلیسن نافچین لآمده روزانه لکوچه و کولانان دیگرم به هاپورلوران بانگ خلکی دکن دبیجن جمال خود در نکوان یه لسر کوچه و جاده آنه جوانا دبیجن هر مال خود هونه جزراره ببینن و خلق جزراره ببینن در دوره و جزراره ببینن جبر ویا که گوه بدن وان شیاریان کو حکومت دکه اگر نه هونه بنخواشی را روب ببینن تکای هرن مال خود آنونسن ببیرن که جالی پولیسان باشی تکرار زور سپاس بوتا برپسی اوفیسارو داوی لآمده ماشالله دکاک تا اف آگاهیانه دانمه